Hola. Hola, Boas, son Laia Last, Sí. benvida. teño 23 anos, son de Coruña e, bueno, como podedes ver, aínda que non o creades, son drag queen. E, bueno, eu comecei a interesarme na música dende moi cedo, dende pequena. E comecei a ir ao conservatorio, fixen o conservatorio de Flauta Traveseira. E, bueno, cando comecei a facer drag, fai un ano máis ou menos, pois sabía que nos meus shows eu quería cantar. Por que queres entrar en recantos? Eu quero entrar en recantos porque quero, pois, traer unha perspectiva diferente á competencia. Pode ser unha boa oportunidade para min e tamén para que outras persoas coñezan este estilo de arte. Pois imos ver que traes. Vale, de primeiro vou cantar Fumando Espero, de Sara Montiel, Ajá. con acompañamiento When You're Good to Mama, del musical de Chicago. Caramba. Pois desexando escoitarte. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Tendida en la cheslón, fumar y amar, ver a mi amante solícito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios, y el devaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de placer. Por eso estando mi bien, es mi fumar un Edén. Perfecto. Para saber como cantas así a capela, válenos. E con música dixeches que nos traías? When You're Good to Mama, Oh. del musical de Chicago. Got a little motto, always sees me through. When you're good to mama, mama's good to you. When that's at the basket, folks contribute too. You put in for mama, she'll put out for you. They say that life is tit for tat, and that's the way I live. So I deserve a lot of tat for what I've got to give. Don't you know that this hand washes that one too? When you're good to mama, mama's good to you. Anda. Bravo, Laia. Impresionante. Produción impecable. É dicir, de produción, aquí é a mellor producida de todas as que viñeron aquí ás audicións. Sen dúbida. Eres un perfil moi distinto e tes unha voz con moito corpo, a verdade. Sí, Moi sorprendente. o exterior e o interior non é... Pero bueno, Non se semellan, non? contrastan moi Ten uns bonito. graves aí potentes. Sí, uns graves potentes. Potentes. Cuando sacabas esas notas salían que, vamos, resonaba aquí hasta temblaba o vaso. Pero moi ben, noraboa. Moitas grazas. Algo que dicir, Manu? Sempre tiña algo que dicir. Que raro. Eu diría 10, 10 e 10. Moitas grazas. Un placer. Grazas, Laia. Sorpresa, Gustouche Sorpresa. ser un puntazo no lugar, non? Pois é un puntacísimo, non? Hombre, un perfil moi distinto. Moi E distinto. aparte te sorprende un minuto en que empeza a cantar porque non esperas para nada esa voz que vai a ter. Drag queen, cantante, É recanteira. era canteiro. Bueno, todo. 10, 10, 10. Dracanteira. Era canteiro. Dracanteira. Exactamente. Novo término. Anotai, non é? Dracanteira. Gustouvos, marchades satisfeitos, vos que a coñecedes. Mucho, mucho, ¿eh? O sea, lo suele hacer súper bien, pero hoy la verdad es que ha estado muy serena, muy tranquila y lo ha hecho increíble, impecable.